Namatikas na nga ugali mo, Lucas. Senyorito ka talaga. Nakatugaw lat kukom di tibalayan. Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat tibiyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ti tiyan ko bakit. Jak makagaraw. Ta nasakit no agkutiak. Pambar. Nagadwa pambar mo. Sadot ka kidi ay isotam mo. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo midikot. Iso na labak launay kan ka. Inayat ka nga uray tambay ka. Bayam, tano aging bagak, agtrabaho akton. Kanon tupay ngay? Inton lumagto ta ulam. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo, Lucas? Ha? Ay, saan ka di akas tati bagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan. Makatrabaho akmat kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka ha? Nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardang kamanan. Bayam, tano adda kwartak, agpa-check apak. Adula amin day tang ibagbagam. Agpa-check up nga. Anya ko mati-check upan dakan kangay, kagin sa sakit ka laang mo't. Sa anak nga agin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyan ko. Diyak kamukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngamsyak pa'y lang tagluto. Rota anak ko. Umayak man. Ay, simre ka ko na. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Nay, apay akas tati tsura mga glutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rod tatang. Nagbaakaklakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makauma mo't di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tamo ng aramidon. Kat adan sa mo trikrik-naan na. Awan, pambar na laang day jay. Napambar la unay gayam day tatao. Babawi ko na nakiasawa kan kwa na. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod-numay nga darikrik-naan na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rudlaang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnamaan namang ipaiti kasapulan may. Masuronak. Agtrabaho mo't iday. Idi tagpakitang gilas lang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong awgali na. Sadot, di manugang yo, tatang. Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Ala, sumrag kayo Inawagan nak ngamin ti anak ko. Tada ka no rikrik naan na. Kat saan makaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanin nyo. Ay, ala, ingkay kitaan ng ti anak yu iti silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabahon. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko, nanang. Masansansamot ti panagsakit ti tiyan mo, anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up, aya. Saan? Tamabai na ka dumawat iti kwartakin ni Rota, nanang. Kanayon na ngamin nga ibagang agpampambarak ka, no. Anya? Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. Addan samot tan problema di ta tiyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito Saan nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakasi akada kayo. Da kayo pala ti makaamo iti trabaho dito balay. Tane, sumana o di manugang yun o diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check upak, agpampambarak la ka no. Isabay-bay ako. Apay ngay akas JJ asawam. Imbes at tulungan nakatapno agimbagkan kat makatrabaho kamutan. Ala, baybayan nyo nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambanog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay mo't gayam dito'y balay da Lucas na nasalya. Wan, balasang ko. Tainayabandak nga umay agluto. Kastaya. Aywan, adalakok nga oil, nana. Napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ay awan paggatang ko balasang ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana.
Ikan kayo iti discount. Napintas na gito nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free amasahin na nana. Masahiyan kayo. Ay kwa, nilaengan Lucas ti masahyam. Tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, agsakit ni Lucas, nana? Wan nga road balasang ko. Isuman ti masahyam. Bareng agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak ton. Ala, jakon pabayadan ti lakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, Betty. Ay na, okay laang data. Ibagam tukin ni bakit mo, tapa-check up na ka. Agunget no ibagak ti kasta, Betty. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungot. Apay, saan amaasyan kan ka kat asawa na ka? At hapon na ngamin ngagpampambarak laang, Betty. Anya? Ala nga rod, jakon agbayag, tainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. No kasta, naggapu ka ijay balay, Betty? Wan rota, ay pa-check up mo di asawam, kasi mat, agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday jay, tapno saan nga trabaho. Ha? Maumak nga rudan iti dayjay nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mat ngagpampambarlaang. Madlaw mo mat ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dya asawak, Bete. Nalay nga artista day jay. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kwana. Anya? No, da mangayat kang kwana, ipadawat kon. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanan dagiti dingun me. Tanay, naibus kanon tay imbatik iti kaaruba kananda. No kayat yo, yawid yu pa'y laang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na? Apay kumadi na kayat ka muna nga awan may tultulong na dito balay. Tanay talagil ilad tararamidan na. Ha? Ala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko. Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawis mo. Tapno daramata mi balay dananang, Lucas. Apay nga ya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa lat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad lat kukuin na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik naan na. Nupat-pat yun to, mga min di pambaritis. Nalay nga artista day jay. Kay, awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kay kayat ko kay di pa yata saan naka-ma-stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inakmanan lakwan ida iti oil. Kan masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas, di ta balay da balasang ko. Nag-awid pa lang iti balay da abalayan. Ay, apay ngay. Yak manamaw, agpaimbag pa siguro Ay, kastaya. Sige nga rod, ijayan balay da na nasalya ti pagdiretsuak, tata. No kasta, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pagnaedam, Lucas? Uwan betay, tapno saan ka no ma-stress makakitkita kanyak. Anya, ay una hindi di arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo day, tamakumikom nga min iti trabaho na. Mabambanog siguro. Kalpasan na, isupay lati agluto no sumangput ije balay. Ala, agpaimbag ka nga rod, Lucas. Ngamno kayat yo, mangtedak iti pagpa-check up mo. Ha?
Kayat ko ti makatulong. Iso adi mo kumaikan iti sabali akay papanantikas ti nga aramidek. Kakaiso na nga damot extra money. Iso nga itulong ko iti kasken ka nga agkasapulan. Ay na, agyaman ak nga rod abete. Alaman nga ron. Tano agimbagak, kat makatrabaho ak manen. Bayadak tumutlang. Di mo pa'y panunutan day tabayad-bayad, Lucas. Ti panagimbag mo ti unaam a panunutan. Lucas, ayan mo. Ne, aglut-luto ka mo tananakaw. O na lang. Medyo mayat mo ti tiyan ko. Manipod nagtumarak. Ay na, sapay kumata tuloy-tuloyin day ta panagimbag mo anak ko. Nagsaya at ni Bete ta pinabuludan na ta iti kwarta. Un nga ron na lang. Nagsingpot na dya kalugaran tayo. Un nga road, nasingpo lang nga rodan, napintas pa'y, nagagat pa'y abalasang. Un nga ron na lang. Iso ang naghasat to tagbaling nga asawa ni Betty. Awan pa'y mat kanunubyo na. Sayang. Nubaruak pa'y kuma. Armag nanang. Anya, Ang madamot nga minin asawak. Kun napudnuak kita asawak. Iso ajak tumaramid ti mangisukat kan kwa na nanang. wan ngam di kay pa'y mat nagkasarkin ni Ruta. Kan, kasla di nakamot timpagan ano. Sumingpot tumot lang day dyan nanang naadaman ng trabaho. No naimbaga na kong. Hello, apeng ngay mawag ka, Lucas. Kwa, kahit ko lang ay pakaamo ano imbaga na kong. Kat, anya ko maita. Uray di ta kapila ngayon ni Nanang. Tapno da kadwa na tane, kaasim ni Nanang. Agmay sa, sapay bakutan. Ha? Di nakpakadanagan dito, ita okay aklang dito'y Lucas. Apay nga kasla dinak mo't pagan anong asawa mo rota. Dinak ka di ay ayatunan. No siyak, kailiw kan. Umayak ti tabalay tamot lang. Ay saan? Pumanawak no umay ka. Ha? Agyan ka pala di tabalay ni Nanang kuna mert. Tulungam ni Nanang di tabalay. Saan nabalikan niya, tanay ruwama kun ngagmay sa. Naimbagan magaya man ni Lucas. Nakita ka na pan nakikong construction ni Jedaya. Kas jela iti damo, ngam no mauma, agsardeng tumanan ngagtrabahon. Apay di pala gawid dito yung ngay. Kat naimbagan mo tan. Ibagbagana, imay kit di tay angam, dineret sakon. Imbaga kajak kayatan. Anya? Apay ngay. Naumakan kwanan. Nakapoy ti diskarte. Awan na pinta sa masakbayak iti kasjak klase ti tao tatang. Mangnam namalatan iti masuswildok. Di na mo tagpursiging agbirok iti kwarta. Kat agtrabaho mait. Sala agsardang mait. Nada na sakit arik naan na iti bagina. Kakastalaan ti amo na trabaho. Di na mo tagpanunot iti pamuspusan tapno bumak ng kumamat. Ay, yap apal ko kadagiti asawa dagiti gagayam ko tatang. Naggagagada. Nalaing da dumiskarte iti kwarta. Jak pa napadasan nga inikanak iti kwarta day jay alukas. Isa man jakon. Di na kun kayat dirota nanang. Tulungan nagman ang mga ayaw kan kuha na. No di na kan kayat, baybay amon. Ipilit mo kat tibagim kan kuanan. Uray, tadi kay mo't nagkasar. Nanang. Jak mo't la kayat, ter aramiden na kan ka. Ipadlaw na launay ti panang tagtagibasit na kan ka. Gaputawan na talgad at trabaho mo. Nanang. Lipatom kit din, kat mga barwanan ka. Kan sumapul ka iti sabali nga asawaam. Uray tadi kay mo nagkasar. Nawaya ka nga agsapul manen iti sabali nga asawaam anak ko. Pilyum tong tay nasingput a babae. Naimbag nga oras mo, Betty. Ni, si Kamat Gayam Lucas. Sumra ka Agyaman ak, Betty. Imayak. Ta umay ko bayadan ti utang ko ken ka, Betty. Pasensya no, medyo nabayag ah.
Ala, di mon samot maiturturugan ng date na. Bayadan pa'y laang aya. Kat siyempre utang nga ron. Oh, atoy. Makaamu ka nga rod Agyaman nak Lucas. Siyak terong bangagyaman, Betty. Nagsayaat ka tao. Nagpintas ka lang arudan. Nagsingpot ka ba'y. Ay, wen. Adapay kang runahan arason. Naapay nga imayak. Ha? Anya date na? Kwa, di ako nagpalpalikaw pa'y. Ngam ay-ayatan ka, Betty. Anya? Sininaan ako ni Rota. Kat nakailiw-liwag akmutan. Isa o panawanan. Tapno sumapulak manin itagbalin akat ako na inay ko. Kat sika tinakariknaak itayat, Betty. Sapay ko ma, tadanam namakin ka. Rota, nadamag mo. Agayan ayat mo't kanon dalukas ken Betty. Wen atatang, kanayon ko ida makitang agkuyog. Kumayatano kas jay, tasublatan ni Betty ti konsumisyon ko iti dayja alukas. No kasta, okay lang ken ka. Kawan, awan nasakit abakrang ko tatang. Kay kayat ko kidi atap no di na kung dagdagulitan dayja lalaki. Kumusta ti biyahem, Lucas? Mayat, na-deliver ko aming nga order dagiti customer ta, Betty. Nasayat nga rod no kasta. Adda manen order iti sa bali a lugar. Agbiyahe ka manen, Lucas. Sige, awan problema, Betty. Pasensya kan di ka makuyog nga agbiyahe, tamakumikumak ijay siya. Wen, awan problema. Kabaulak, Betty. Pumigpig samot tan tinegosyo yukin ni Betty, anak ko. Nang rugi kay laidi iti basit. Ngamita, imadun ti branch jay lako yu asab-sabon. Adun ti dildiliberan niyo. Wen nga ron nanang, isungag nayon kami tupay ti may salugan. Takurang di may salugan mi. Kaano ti plano yu apa nagkasarkin ni Betty? Plan-plan wen minday tananang. At dala iliplipas mi a project mi. Numalpas day jay, isunton ti panagkasar mi. Napintasan ti biyag dalukas ken Betty anak ko. Bumakbak nang dan. Nagagot da kami ngagpadpada. Kendamag ko nga umadanin ti kasarda. Ay, mas daawak nga rod iti dayja alukas. Apay ngay akas jay. Apay akas day nga. Apay nga idida kami pay. Nagsadot. Ngam itata sa balin a babae ti karelasyon na. Kasta unay mo't tinagagat na. Ha? Awan sapay inananan. Marabrab yan asumangsangput gapoy ti trabaho. Idinto ta idida kami pay. Diyla agil ilad tararamidan na. Kat siyempre, naimbaganan. Awanan rikrik naan na itibagi na. Ay, sana mabalin ti kastoy tatang. Ilaban ko ti karbangak kas asawa. Siyak mutim mo ng asawa ni Lucas Dakdakkel ti karbangak ngam day Betty. Iso asyak ti rumbangay kasar ni Lucas tatang. Anya? Kalpasan ti panangikulasay mo kin ni Lucas. Kasta ti bagam. Numakan ko ma. Arig na imbakwar mon. Ngam ita. Kayat mo. Tagsublikan ko na. Naimbag no kayat nakapay. Ay, basta kasaritak to. Patsyek ngay ayatan nakpailaang dayjay. Siyak siguro tipilin na. Siyak ti kasar na tatang. Pasensya kan Betty ang masapol nga ibagak dayto kan ka. Kan sika ti pinili ka kasarita tapno masakbayam ti amin anya. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rota? Kastoy nay, iso ang nagsina kami idi kan ni Lucas, tadalabas sita saan may nagkinaawatan. Ang gagangay lang nga apat ti asawa dayjay. Ay, kunak nga agpalamiis kami laang kastoy mo't tinamwak. Dinagdagos yung mo't tinagayan ayat Betty. Ha? Kaya't kukuman nga urnusan ti amin kada kami kan ni Lucas, Betty. Iso apasensya kan o subliyo kun ti asawak kan ka. Tinasayaat.
Ni Lucas ti kasaritam, Rota. Katnoan niya ti pangedeng na, iso ti masurot. Ladingitek, Rota. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Betty tay ayatek itan. Ta iso tinakarik na akit ipudno nga ayat. Nakita ken kwa na dagiti sapsapulak iti maysa a babae. Kat, kasano akmatan ngay. Siyakmati mo ng asawa ma. Oin, ngamin kulasay na kon saan? Nalipatam daytan aya. Ay, kwa. Nagbabawya akong dayjay, Lucas. Siyempre, bunga la dayjay ti sana pagkinkinawatan tagasawa. Ladingitag, ngam umadanin ti kasarmigin ni Betty. Kat pangaasim tadi na kami nariribukan. Sumapol kamutan iti lalaki ang mga kasarking ka, Rota. Tanong siya, saan kan apagan ano? Nanang, mga asawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Aileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. Adda mo te dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kun saan tayo nga agpansit. Kun bayamon tarikado. Isabaw tay latan ti baboy. Ay saanan, masapul pay laaya day takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan ba't abalasang? Kat balasang manen tabalo kat nga rudain. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasang? Ha? Agsaysayang kalay ti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta, amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklaw, pakasarsaritaam to pay laeng, iso asaanan, agdin na kayo latan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adula amin day takasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rudmut ti kunak, baybay andan takasar. Agraraman mo't da di a babae a may kasar. Kunamot lang nasinaw a babae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro da di a babae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na, saan tajay mo baro. Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na, awan ti maaramidan na, tasyak mutla ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa, agdin nadalatan, bay amon takasar-kasar, tawan kwarta. Pagdinaan dangay. Diyak mo ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda, tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di a babae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya, agden na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata, tanong makaurnungak, ikasar kunton ni Aileen. No kasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na agurnong kayo pa'y. Agdan na kaming kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Aileen. Sukiran nakmanan. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudaws. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumutla dinak denggan. So makamu kayo. Kat pag nadan nyo nga raw. Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. Ay, mala. Makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka no nga rod. Kunak adito'y balay ti pag naedanday ti nobya na. Ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin a desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiyag kudkud. Iwan nga rod
Sigurado nga under na ije balay da kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kasano. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya tarami damit ang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Kit, numalpas. Anya taramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam on. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ado, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada nga min angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan nagsubli ti sakit ko. Kat, anyang arud ti trabaho amngay. Tulungak lata na Aileen ngagtrabaho dito unag ti balay, tatang. Tulungak ngagluto. Oray ta nalay nga ngagluto. No kasta, linyam tagluto. Un, tatang. Nasayahan nga ron. Kasaritak di ka nakakangad na restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kat kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na. Tainsirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali ta nasingpet ti kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawam Aileen. Aldawan. Awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Hindi. May sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kit anusan na Kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Intun bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita, Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan, Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita ka iti store na kay gamit ibuti ti arak. Ha? Di ko naman, jak nakita. Nakaluga na kiti tricycle iti kalman alimabas iti store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para iti anak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabailan na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanong da taong agkay-kayod. Ngamsi ka, agililad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka didaytan. Ala tatang, baybay anyon ni Darwin dito Rumar kayo, nurumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga na sakit kin kwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balay, Aileen? Apay nga Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito Agawid tan ni balay mi? Anya, nagaduda mat ija Uray tadamot tay sigod asilid ko ijay. Isu ti pagturugan ta. Jacket dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa iti mapasamak. Darwin. Isu nga gimpakikan. Agawid tan ni balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat dito Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na tararamidag. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang laasuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rud asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatak ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami.
Nga oras sa daw. Kat gumagat tong aing ton addan anak ni tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ore maturog da tao, riingan na. Anya, ay nagloko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay itikarbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kita niya pa iti maraming kukin-kuana. Kunak ngamin ide, at dito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaan-anderan. Saan nanang? Di amana la ti kursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartek ka pa'y asumangpot. Gad, anya kumagat sa anak matadumaw dawat ken kay ti kwarta pag inom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartek. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong kan kwa na. Wan mat nga Aileen. Sigod mat nga among mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karbang nga mga pa di takabsat mi Ta saan na ka ngayong kasar? Adangkit na takapsat me. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatag trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto daytan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog ako. This drama is owned by Jenna Elmoyer Drama. Le, agsaba mo't gaya man. Le, ha? Le, apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen? Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartek mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga rin mo dito'y balay. Sa nabali, tayo na dan trabaho. Diyak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na tibagam. Ngamawan mo tungtung palam. Umay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. Nung nagapat na, imbes amay salat ti kaapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsentidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto daytan. Bigbigat nga magapat naman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasin tan iti pagnaadan ta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma tayo dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpot day tiyan Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo laagungat day jaykat no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen, ti mga apakin kwa na. Nukas di nga nabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon ko mat abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaang dayta.
No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado ti mang bagbagakan ko na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantay ukit din. Baybayan nyo ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno akto mo ting nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pa ang tawag da. Kapilitan nga trabaho ak tadi ka mat agagawa. Sana bale, tama ka trabaho akto mo lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Nagsweldo ka na, Eileen? Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito'y balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito'y kat. Iso nga itatad ng trabaho, mangtod ka matiti-share mo. Ah? Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sang aribatan ni nangina ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itimpla nakman iti kapi ka, Eileen. Agtimpla ka. Kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para day tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabaho. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Eileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maanusan ang tanak ko. Panawa mo, Nailing. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na. Iso akas na taanak yo. Tapampanoy-nuyan nyo nga minti kinasadot na nanang. Hoy, Eileen! Awan karbo nga mamang sungba-sungbat ka ni Nanang Nagas asta ka dito'y balay. Kunang matlaning kasarnakan ni Kapsat May, ha? Uray di naking kasal. Bustang! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay? Saan da ka akayat apara iti Kapsat May? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinaalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. O niya, di husto, di baking kayo day. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki king ka. Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes a may salati kaapak, agbalinin nga upat ta makibibiyang damang. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang nga rudin, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayt na, makaamu ka. Kuna na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pagadalam na ita na pasama kin ka anak ko. Amumton no sumaronaw. Di ka basta agdarasuno sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ni. Saan mo't Eva? Kat, kumusta nga ti biyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mo't? Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na. Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtadla iti igatang iti para iti balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo ang maawanan? Tada trabaho na. Unmat kat di ngam, basta. Agbabawi ak anak ki asawa iti lakay sika. Ni, apay mo't? Nasingput samot ti asawam? Idi damo itad na amin ti sweldo na idi kanya. Ngam idi na amuan na nga agsugsugala. Imutan nakmateng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan matla iti oras, friend.
Ay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad Diyos. Akat ano sa mo na, tadan anak yo. Ay, isirreknak man kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mangbantay kadag iti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man di katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Si putan na amin nagaraw ko. Iso nga isirreknak man kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam. Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyaknut lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan man friend. Kaya't ko tek trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat mo ti sweldo Sige, tagdamagak to nga rod, friend. Sumurutakkan kan iti panagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na nagitang nakta. Makauma ti agnaudlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumit ti agaliwaksay. Kun kaya't ko ti makatulong kan ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talula abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwarta kan ka. At least, no mga bakak, manayunan ti kwarta. Manmanumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay ti kasta. Sana nasaya at ti kasta. Palubusan nak ngarud ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanyak. Saan akon ang pumanaw? Jak mat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang, isupay laang ti mga sikaso kadag iti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan dita nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton adan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan, paggudwaan tantuan niya. Paggudwaan tanto amin ang magastos. Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko, inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amayat ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat Di ka madanagan. At dadigayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may istambay. At dadagos trabaho mo, Eva. Kun nga rod, iso a thank you talaga, friend. Basta say-saya atan ti trabaho mo narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Wala ni, promise. Pagawidem kit den jay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kayat nanang. Nakasapol ngaminan iti trabaho na. Pampanunuyam tumutakan ayon. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraag ti kayat na. Isa baybayan yawn. Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, nakayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na. Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na.
Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat ko kuwan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid na nag. Nagsweldo kan, Eva? Ha? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan nagitidad mo pa ababayadan di ti boarding house. Ngam makaliplipat kan sama ngaminan, Eva. Ha? Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Dahito man pala ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko ngamin ti kwartak iti lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y sangaribuan niya? Day talang amin tinagbatin. Pasensya ka pala ang friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale, bumawi akto no maminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan ay ala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo? Ay, adda, ay na. Ay, yak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko madag iti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak anairuam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo, ngam di mo pala mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamanganak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Ha? Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak matan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito Ha? Bulaan nakmanin, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito sa restaurant. Ala, saan mo Ado tinapipintas dito, Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. I could thank you latan, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alam ti CP number mo, Miss? Ay, oo na. Day talaga niya. Sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturugan. Sino ay data kayo inawag mo? Di asawak. Aywan, rumwarak biit lani Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat iti plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatang. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanin, taag flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilakmon ton tiridaw. Agtuktukak tulatan no sumangpweta. Nagturugam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay na, sa anak anaturog lani. Inawis nak jay bayer ko ang nagdisko. Anya? Sigud ka di nga mamom dayta? Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minun. Aywan, awan pailat maitid ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok iti balay mi. Nakaliv nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumeng na. Ay, alakat wana. Anya nga ron nga Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitid ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak. Adda anak ko apaggastusak. Iso asapay ko matamaawatan na, klani. Kasano, Eva? Ada tayo bulbuloda ka, kwarta? Wan, ati
Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan agtrabaho, Ryan. At yamanak, pasensya ka na. Gipitak namin ita. Sana bale, tano maalak ti kwartak, bayadan kan dumat lang. Ikan kanto pa iti kwartam Agyaman na, Ryan. Ngam saanan, nakababain mo. Basta ikan kanto iti kwartam. Iso nga anusan nak pala itawan. Tane, di na pa yung amin binayadan di impautang ko ang kwartak. Ada kwartak na inutang da. Medyo dakil mo't agatad Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay kasla naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Agpaarami dakto iti balay ta. Basta di nakisuksukat, Ryan. Tano siya, nakasaganak amang panaw iti pamilyak panakin ka. Wen, di ka madanagan. Si ka lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Si Kangay, di kagawid? Ay, kwa, adda trabaho. Ni, holiday matitidwa nga aldaw. Kasano ko mga da trabaho? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung arod, Lani? Iso ajak makaawid. Agkat, agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si Kapay lati makaamo di ti boarding house ta. Uwan, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam lani. Jay gayam mo ngay. Apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho na, Mang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na iti pamilyana. Taol ti mo umawag di na maaramid. Ha? Ni, apay, saan nga umawawag ni Eva kada kayo? Saan nga rodan? Ni, kunak ano da kayo ti kanayon na kainawag na iti rabi eh. Ganna ko nanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house me. Anya? Ne, awan mat. Kat no manipod nagtrabaho, awan na pulos inter na. Aniya? Si Kaa, apay adi kag-reply iti chat ko. Pasensya ka, Neva, hani. Makios-usarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Nangikam ngay iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Misa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kiti kwartam intasakaan. Ha? Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak yung kwartak. Siyakto matiag gastos iti para ka data. Alangarod, rumwarta no madamdama, tainta sa kaan. Naimbagman tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uwan, holiday ngamin, iso anagawin. Inton bigat pa'y aso mang patday dyan. Iso ang maturog ka manin dito eh. O sige. Basta intanto sa ka anti cellphone ko, hanya. Uwan, Ryan. Una yung tikas na nga ramid mo, Eva. Nagisangpat kay ti lalaki dito dagusta. Magkukwa. Asino day ta lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas ti tsuranyo. Apay nga aramidem ti kasto, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo. Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilan nak dayjay. Anya? Kanalaing asumao. Atiw na pa iti babae. Iso apim manawak ije balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka ti? Lani, Pangaasim. Sarda nga mon ti kastangar aramidem, Eva. Sinaamon day ti lalaki. lading itak, Lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga ron. Ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidem. Agpinnasen siya talaangan, Eva. Di mo't makalagi panjay asawam. Di mo't agawi daun. Kaslamot adda ijay abrodan. Tadi pa'y agawi daun. Busy ka no iti trabaho na nanang.
Apay, saan ama ilaw kadagiti anak yaw? Yakam mo ay tinadya manukang yaw. Ay, sus, nakabirok sa mutan itinangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot, anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laeng anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsango na. Ha? Nagsweldo ka na, Eva. Wan, ngam imbayad kun iti abang. Anyamot ten. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't might itod mo kanya kon. Wan ata ni, nagngina mo ti abang. Sabali pa'y ti bayad ti silaw kanda nung. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga eh. Kunak man no umay ka dito'y boarding house ko. Saanan? Tayo nakpay agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga eh. Makitan to. Makitam! Di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingken ka. Impatag ko'y Diyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipatamon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo, anak ko. Bay-bay amon jay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ne, Eva, ay kumusta kan? Sumra ka? Pimanaw akong iti pagababangak, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon, tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo? Kuha. Again, awak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli ka ni ti asawam. Agpakawan ka kenkwana. Bareng maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Amangan noan niya ti aramidan na kanya. Ay, no kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit ti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitan. Aklo nagtinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoonay. Nailaw anak. Pakawanan na kuma. Oh, Ikan na kumapay iti may sa agundaway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadagiti anak na. itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan sa kakundi subli kanya. Lading itag, Eva, ngam awanen lugar mo diti pusok. Huh? Mapakawan ka. Ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid ka ni iti probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa. Ay, anya nga ron ngay, awatam ati bunga ti aramid mo. Gasta talaga. No dakas ti mulam, awan na saya at nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kugmo ta inosente dayta. Agpatibgar ka. Pag nakmam, ti kasta na pasamakan ka, Eva. Oy, David. Idadangan nakman iti pagdigos kaw. Sikan anon down. Talangangawan respeto makapsat. Sakti inauna ngambaw nak. Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit kamay.
Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka, magkisarita iti bastaw sa kapsat. Ha? Takon di pa kipot pa'y. Alan David. Idadangan na kao ni Tidigos kao. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ikaw. Ah, nagbayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Pumudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manen. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Mapupunuanakan kan dondon. Di ko nam saan ka kabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, danugan nak lang. Tadyak mo't marik na ti danog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpapas ka, tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka, idin to tasyak na tayagak. Ampun kalaeng, David. Ala, di mon ikaskaso ti bagbaga jay kapsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon, surdo. Ngam saan nga agpaiso nga ampun naklaang nanang? Ibagaya man tiyag paisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo a mismo kanyak nga inayo. Imala ka ngamin iti day ti apong yu alakay. Iso ti imalaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga gabsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga ak tumanen. Kanayon nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yawn. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumamata kasta ti panagsasaom kin ni manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong iso katagibas si temetan? Adametrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababa dagiti gurong na. Isumad ti kinaababat ti kordon na. Arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan. Asino mat ti saan ang masuron ngay anak ko. Dudwa kayo nga kapsat. Rumbang lako mga agsinakit kayo. Saan kat akasta akanayon nga agapa kayo. Di David, ti bagbagaan yaw. Ibagayaw, tay katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasuron ko, tikas diya nga style na ranang. Nimbag nga oras mo, ading Flora. At rak manayin. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumrak ka, ah. Agyaman na ka ding Flora. Namok anagawid ka, iso adin nardaras ko timay. Agtugaw ka, Mang David. Agyaman na. Kumusta ngay gaya man di bagbagakin ka? Kwa, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga apurain? Ikan kay ti panawan mo amang tingitingi tiriknam. Basta siyak ay ayaten ka, Flora. Si kalaang tinakarik na kiti kastoy. Mang David. Sapay ko maat, adi nagtupaayan. Masing putak mag. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin, tikurang kanya ka din. No pa'y amo kasang tangag bagay. Ta dakdakkel wano nataytayag kang amsyak. Hanggang nudatan to tiyag kagasat. Dublyak ti panagagat kaw. Tapno saan kantong agrigat iti poder kaw. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kung agbalin nga asawa, Flora. Sapay ko mata may kariak. Nay, papanam dundon.
Nakabangbanglo ka manan. Si Mang Peten di kabsat ko, saan? Wan, kagap-gapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pan nagaram Anya? Among ngar-arman di kabsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimak ko na. Kan may sa, saan na paimot nga inaklon ni David? Kan di nanto aklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayo ngam isaw. Nagkuyog da, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di namat laklonan ay. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabos ka mo't dun. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runakit sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako saan. Amom nga armag. Armamat dun doon. Agdeng-dengeg kamat gayam di David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka kumamat iti sa baling armam Sana ni Flora. Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay, taadayaw anatay tayag ngam siga. Basta sumapol ka di sa baling armam. Sana ni Flora. Awan karbengam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya, wen asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangaram kan kuana. Oho, manjak Apay ko maasyak tag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manan ang malako dagiti baboy mo. Wala nang. Namalakaw ta gitoy. So katakmanan iti babasit. Kat adunton ti katangag. Umad-ado ti tarakan mo anak ko. Wala nang. Isong ekstensyon nakto pa ito'y kulungan da. Wala, makaamu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tiyag tarakain. Nay, apay manan ay adundon. Ado, tiyag reklamo aka aruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayon ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Uray pay, mahangot lata. Siyak ti pangibagbagaan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Hawan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron, ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti bantay. Naimbagi dyan, tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Lita, kaya't mun sakit ti makaraman. At amin maibaga, pilosopo ka. Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dundon. Di ka mangre-rebok dito. Nungasta, aklunan na kon, Flora. Wandundon, ngamin ay ayatan ka mat. Iso na lang ang tapang panunutak di kabsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanak kan kwa na dundon. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman nga awan namnaman akin ka. Takanayon ko ngay bagakin ko na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ro na tao, kumparakin ka. Ala ka, apay matakas na tibagbagam kan kwa na ngay. Kaasi mo. Saan man na Jacob sat ko ti pagsaritaan ta? Tikit di may papan karata, Flora. Okay. Kasano ngay, agkasartan Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta.
Agkasartakit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamu ka don. At tinamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kapsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayon. Kwa, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni Dondon akabsat mo ti ayatar. Anya? Ala, di kag sangit mang David. Anya kan sa aklonong ko matigasat mo. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry ha. Uwan? Ayos lang, Flora. Ngam kastimat lagayam. Insap-sapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaws tapno sana ka nang nama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paikan ka mang David. Isa pasensya ka na talaga. Ala, sana balin? Aklo nag-atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yag mo man nga rin tinambar na tawagak taon no teksak. Ta parang mayaw awan ti palang pahay mo kanya. Sige, itad ko ti numero na kan ka. Si kanti makaamu ama ki ama-amu kan ko na. Di ka madanagan. Tanasingpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Lanang, ibagayo man ka ni David, ta idunar ng titalo ababoy na kanyak, ta agkasar kami ni Tinopyak. Anya, ay nagloko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amoy mo ngawan trabaho, pangalak kumanga iti kwartak. Amumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akun di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong mo. Tanagrigrig atan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor kada kaya ko nanang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam. Jacob sat mo. Kinasarita ka nga di namot kayat. Bayadak ka no. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kuana. Amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kuana Makasorsori. Baybay ang nga rodan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pa'y gayam busbusan ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo ang makaasawa. Noda ko makwartam ta buludak pa'y laang. Ta iso ti busbusan ta ngagkasar. Awan basit pa urnong ko. Manumot la ti sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabaho nun. Agyan kanto lagan iti balay. Kaano ka ngay nga taabumak ng dundun? Madanon tao. Kalatolat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora. Kumusta't irik na David? Nakailiw-liwag ka ka din anak ko. Wana nang. Dadagos nang agas iti nasugat a pusok. Ha? Anyat kayat mo asawan? At ang amin intern ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Wala, ngam di mo pa'y nakitkita iti personal. Anyat amom, amangan no agin sisingput laang. Nakita ko iti ladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao diti balay. Agden na kami ka ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkwana. Isong agden na kami pag naudan nyo ngay,
Saan ko maad ito'y balay? Taam mumot nga inaram ti kabsat mo iti tinopiam. Saan madlakayat ni Flora tag na diti balay? Ije balay da nati pag naadan may. Uray tag may maysan ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpentiro iti sa balya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka ngay? Makaurnong agtulat ta kaday nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakar ako niti pag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Sikaman, umay ka dito'y syudad at agkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Jak mat ammo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ka ni Flora. Nagawid dita kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di kalman. Ang subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabten nakto, Wan, sabtan ka ito ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, nakikita ma. Ang mga nonya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamangan nugundawayan na ka. Si kakit di man. Di mo man pagpanunutan iti dakas ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawi din ni tatang inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit amo na ka na iti kabdak di ti palayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na nangay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kay mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Putno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga rod. Isungag bagay ta. Sige, Mang David. Panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kudak man nagkayem kayo. Kin akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. Ang damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit anyalat ko ang tinubyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil ilad-latan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni insan na tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit saanan ngagsapaul iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Ang patay-patay ba? Tatang, Jack kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawi di maun. ngam tatang. Dahi bagpaikat ko ba di kabsat na anidabay ta nagagat dahi jay. Paigamin nga naklun mo adagos dahi ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklun mo. Apay, gapotagwapaw, inaklun mo matayin. Tatang, Sinaam dahi ta adun daun. Jack kaya taparakin ka. Pagawi di maun, hindi balay da. nay, ada ka matanak ka. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalaw ka na. Mureng kan saan. Pinapanaw nakjaaman ni Flora. Anya, Imparupa natin saan na panangayat kanya kang palinamanugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. ay, katagpay sumo ngamin anak ko. Awan mo ngamin umno at trabaho. Sana dahi alakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti palay.
No di nakpagan ano akang balay, ad-adda pa'y kanyak. Basta sa wag niya anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga ka no biyak. Ha, Naimbag nga oras yun, Nana. kastamat kan kabalasan ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito inanumu abalay me. Wenta kayat kayo matamamam mo, Nana. Plano min ti agkasar ka ni Rodriga, nanang. Ha, ay kat, adda kayo dayta, anak ko. Tano siya, nulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat mo niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launa iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ngam, ayos lang. Total, nasara ka kung ti babaya para kanyak. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot la ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, iso nga imayak, Flora. O paya di mo sungsung-batan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay, ada ka matgayam doon. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanan ti kasar na. Anya? Nay, kasar Sorry, mo. dun. Sumapol kan iti sabali nga asawaam. Tadan sabali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangisukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idinto tati kayan ayat na kat businessman. Na diskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon down. Taawanan, karbengam iti anak kao. Nakapasyar kayo may kabagays. Wen doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. May da kayo matsarong kanan kaninanang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya nakaidda ka. Maditibagbagem. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Diyak amo no apay. Ne, apay ngay. Agpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa ngay nawagan na kiti manong. Uwain, tabayat ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunot ko. Ano ti amiris ko abindot iti kalabas. Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulak ka, kapsat ko? Sorry, iti kanayo na panang tagtagibasit ko ken ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbagam mading ka. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag mo. Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulong mi ti biyag. Ngamsyak, no bilang awanan ni nanang, agmay-may saktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak talaga, manong. Nakasingsingpet ka akapsa.